Sky TV irakari y'abantu nikibanza cyo kwezo kwa kashatu omwaka 2023 twabakira umwazi murunjo bwa Sky TV irakari y'abantu Makilista Road just opposite na Mari Stop saho murembo mbarana banyeta pola baho da political sajura and of course numa waza ikazishaha ishatu nabasakore ngo dakika mbubo mbaho batazahika ishatu beno manyangu program okubiri neba yakushikireho live and clear. Erizo twine enshonge muri twenda kutamana ezerejemu wero kubiryo n'umujema yane tandike yakinzi kimwe konga tukeza tugira ibindi bya bikuru nabyo tubigamba konka erizo twenda kugamba ahakurayi mu report police garga yatwegambira tugire teji niyo mushanga yitube twine omwaka gw'2024 tibiyite byo kutaho rero mwe bafandeka sasaramba cyangwa ngo tupange ibyitu hate bakabyeretera batanguye baronkinga baryana cyamshana nabo kuzagamba de bya police bitso police katugira ngo emishango yone yabiriho mu 2024 bakagireta bagitereza accidents zikaza zingahi ezitira abantu nizingahi ezabereza tine nshonga ya manu munonga niziha abashikira bitandana baha batugambira police abarumbire police attacks no mangu makugwirigurumu okurumba police bakarumba police mirunde ngahi batware bundu zingahi tyamwireho zingahi bakatwara amasasa ngahi baza bushuma nindi jemshaho nabo icyo tunza kwija kugamba aha report ya police yatweherere twine byo byona enyuma y'imtu bitu mujungu cyo kujya at the back of our mind eri iki kiro twine omugambirizo wa police aho murengero izoba fandeka sasara ASP naza kutiyambaho we kutugambira fugazi bakatuhazingaye ngo mushanga ikene enkahi bakacya tugambe yatwaye naza kutu highlighting iro mu report okuyabayira rero futaraheze iyo tandike kwebuze bitu police ne baheze gwaye tandike kwebuze bitu twebuze turebe ikinkiretwa ki niki kitakoraje ngahe tuku ahitwete kutabamani eje kiganiro cy'ikiro niho kirasitware program okubiri manyeta pora baho da political sajero munkereze abantu aba baramutiho jumba jonan kaputosha ijo mu studio zeri izoba then afandika sasa ngo na banjuri ASP nawe ija yatoyungaho okutuyambaho okutugambira asaidi yabo ya polisi ko insubiro mu amukamagara eshayo na kwa atoyungaho honorable kamagara kwa atoyingeho we nduje kwa ntugenda tempara jumba ramutse abantu then tukeke tutangire ko gayisemba bore abarukutureba n'abarukuturikiza Sky TV enda kutwara umucogo kubaramusyaho munonga no kubatabaruse kurabo mu mwezi wo gwa kabiri kandi okukira munongo kiko mu mwezi wo gwa kashatu yabahurire kama naye bare kuturinda ni simara hanga munonga abo kuba byona bitora bizemu kandi yatusya kibanza cyo kwezoku umwami Pahuro na fandeka sasa nimbakiro mu program eji nimwe mwe bare kujisha yenda kuramusyaho owishemwe chairman wa Rugushuru Fred Karakure angizire ngutarukurugaho a program zitu zona eziturukora Sky TV na Radio 5 n'abaturikize be bari munonga amazina ko kumagahurira jumba jonani nimbashabo kurikiza nimbashabo kutureba kandi tukagenda ni mu program eji no kugisya jamuhero mwe bari munonga site ya Radio 5 imiki murakora program yejyashika mutakarga afandika sasa twakushemera oguru mu rwa ko kubanza on program yigiye kubiri nakurebera Sky TV ko oguru mu rwa ko kubanza a program yigiye kubiri muri no handi cyo mudaire buko cyakira kibanza cyo kwakashata ko iki program neza ko noja gumano joti nshimiye ko bandi kugira iki nashobora ubwo abanza kwija kitaka kweba afande twakushemera on program ko biri kandi amutse Sky TV kansha bengu ebitukuza kugambaho uza kubana bayamba no kuyamba kutechana kirungi okugenda mu mishomo akomse. Okay. We fandeka zasara ASP nuwa kugambira police umucyange cye kiturumu kandi jumba jonan umunyamahurire best is a semba for the best journalist umunyamahurire mukugu kandi umunyedini umukugu tani bagambe cyo tinganda fukibo mu cyedini no mukugu nyamazima no mukugu audience ite Radio 5 mwe bari mnonga kuturikiza and DJ Kanyamoko nwa kuba nakigeza ufitebeka nsango kibashyiho live kurgaho mbara dini mu mukatwatra Radio 5 ha 99.7 hari mu Rembo Sheri afandika za saranza kutankana niwe ni nchereza ngo report eje oine highlights za report
kandi uyinaho kwenda sitamani cyo kubanza emishango mu categorizinga muta mu ine mitakengahi because to in accidents then hareze mukweta what emishango emitakeyi mu kugitamudeni cya kabiri okwiyayongere statistically emishango keyongere to mwaka oguhweire ninge kacendereta kugira report yanyu abo kuba no shoti police katuhereza accountability bani watu yambisa then tu nto atandika discussion here bana munga Paul omwaka oguhweire 2022 cases is been reported ninga cases is abantu basize kuhabira abantu a police sikazi ryo mutwara 23 rukumi rukaga na 5 increment eke obutreke 18 that is 18% programu aka guriya namunana 18% ya 2021 ekedi mutwara 19 kakaga kinana na gumu so hakaho increment ya 18% kandi omushangweji ariye yatwira mu kote tukabasa kutwara mu kote emishangwe kushika emtwara mukaga kanana bena netano then eje eba hababira polisi konka yabasa kudropingwa ninga abantu barozinga interest ninga abantu ba reporting abaragaraka kubujuzi na follow ups so eji eri mutware biru kakaga shanju anana mwenda kandi cases zikiri under inquiry zikiri mutwasa kuronda kubujuzi rumwe zabo katugira ngo kahababira umuntu ngakakwiba ninga eneki yakukozere konka tutene bujuzi bukumara emishango gye emtwari 13 kakaga bena 9 so nareba emishango engineer under inquiry kandi gifata ngo niyo tukubasa kutwara mu court so nikikoreka ngo emishango emingi cases zikaza higuru is reported but those that jabe no bujuzi basa kurumiriza abantu ubundi niye yabe emtwaro mukaga na kanana kuko emingi negekira under inquiry kantu ija traffic ninge byanguto tukaregisteringa cases za fatal accidents ninga abantu abakufera ombutandu amahanda accident yabo omuntu yafu skazi ri 13 wenda na gumwe so which means ngoko kugihure cy'umuntu abantu even more than this or the exact number ubyo takafu umuntu abafira batenge yeah but haro cases zo kushangu fatal accident yabaho konka hafira mu abantu bengi atom politics mbabazi bakara aba polling station yeah so kandi is accidents kuba ziri serious ninga abantu aho bakutunga butandu ninga umurungu injuries zikazi ryo mutwaro gumwe rushanju na mukaga kandi minor accidents wa simple knocks wa scratching wa koraki zikazi ryo 15 rushanju 17 konko kukira byona focusing abijyo niyeteje ya riz abo kuba n'umutu kushitama from crime reportage tukakwata omwanya wa kana cases zabe reported na cases kushkumutwara gumwe kumina 2009 so larger picture ninga nkabyo kwerinda kikatweka mu bantu bakongera obwese bwo polisi ninga byo kwerinda kumanya ngo nibasa kubayamba mbuzi bwe bakuba bene kandi of course n'ikirungi sometimes umuntu nabasa ko hormone wasa ko abago mushango ntubasa kuba umuntu tamukomere konka tune mediation nzese twasa kurabamo kureba umuntu basa kubashitamusa tubahumurize umushango ubundi bwo tutagutahize ki report so hari umushango mingi etari reflected aha
abo kugira ngo system zetu za policing zikahinduka. We don't focus on prosecution, but we are a pro people force and twenda kusolvinga ibibazo by'abantu kwerinda maza mutamana akwikirizana kuteza tumushango yona konke emwe na kimwe emishango y'amaka emishango y'eby'enfuna kushanga ngo abantu babebene business batunga mu butekerezana n'ibintu abantu bakubasa kusolvinga. Yeah, so of course ni policies eitwa erikugera kimwe mu police konka na no department ezikujoininga ebi byo kwerinda under jailos abo kugira ngo no twakugira ngo buri mushango tugutasyemo na no kubasa kumurizwa kandi abantu bakendera bakozere ekibene kubano bakora at the end of the day bakora ugeryo mu koti niyo nyingi kandi ubundi mushango y'amani inonga. So abakuru by'amahuriro n'umuhura bushaha hariyo conference ya justice n'umuhura backlog nibenda abaramuzi kubongeraho. So ibi bintu bimwe twanda kureducingaho umuntu abamwe bakisima abamwe batunga butekerezana but urukwanga of course taking a procedures izine kuba nisikora turba konko biro bukiranta bantu n'ubundi ekintu cyakuba kitakwetengesa kuza kukita on record kandi abantu bakubasa kwikirizana tuburi umushango abako hari umushango iri capital in nature ariho eje itasa ku debate aho due procedure ne kuba taken konka yeji eyo butekerezana mu maka manyogwa nyange anyagere sente zanje ecyo n'kintu kimwe kubasa kushita muri akakugira timpa yo kwezi sente zawe niza kuzereta kandi of course niwe sente nizo kubana oyenda. So still at the end of the document that bamukoma akazo muchome akaba data kandi ukabako katamu transport yo gumanuza. So sometimes ibintu bimwe nibyetaga logic and of course nibyo kwenda munonga emphasizing munonga abukora umuntu botamuhumurize umuntu nakwiya muri shawa siringero ningo mutwara no kwita nakwita abako bamwe bashyikire no kwita abana babo abasiringi 5 10. So ibintu nibyo twenda kwa avoidinga kandi amushango yakizeyo kuba reported niyo bushuma ninga theft eje kakwata umutwaro mukaga rushangi ushumikiri umutwaro mukaga 10,508 so 61,508 eje kiriyo iyo bushuma niyo yakizeyo niyo yatopingire then twagera cases zo kutera imbare ninga assault kuba no kutera bakwata abembare bakwata ugwa kabiri n'umutwaro 3,220 na 20. Okay. Twagira ubutabanku bumaka domestic violence kazi yatera umushija mushatera umukazi ninga bunna batamutera kunka bagira ubutekerezana hine violence ningero kubumaka ubundi bimutera physical uriya nabasha kugira ngo tuza kuyamo mu kitanda kimwe wakoze imyaka 5 kungati nkwenda kunkwata kandi ubundi tokuza kushika shetani ntikomanya braka yaba so cyo nacyo nishuba amanza kuyama kabraka girije girije and it is cherutuwe n'umushija nakikora n'umukazi nakikora. So ibi bintu bimwe no shanga byaretaho ubundi umuntu yabike kiniga akikora taho nakore kigumira umuntu nakore kigumira kukirari icyo emishango yakuratire haho kota banko wajango kagire emishango yengahe umutwaro gumwe kashanjuro kaga 9 umutwaro gumwe kashanjuro kaga 9 then it is sex related offenses harimo kuhamba nkejo akakwata umutwaro gumwe 10 rakaga 9 umuntu ino tabuna defilement nizera mu yeah defilement room defilement is alone na yira kiro kufanya
ukwamba company development is on the list nayo niza kugishikaho then twine breakings okutahira omuntu okamwiba office amaka amaduka cases zikaziri omutwaro gumwe 13 cases zi child related offenses kunaga abana kubura kubareberera kandi kwata omutwaro gumwe 13 kandi economic crimes or crimes related to economic and corruption kandi kwata omutwaro gumwe 13 then cases are obtaining by false pretense washashurira service ninga washashurira omuntu kora ekintu tiyakikora sente zawe yaziri ejene kwata omutwaro gumwe 52 kandi emishango y'okutinatinisiiriza ninga threatening violence ikakwata omutwaro gumwe 345 hati emishango y'okutoroboza defilement ekenika 896 abantu maisa bana 8 bakaba affected then tufika ajya kuratireho ne criminal trespass ne kwata omushango 818 then twaza malicious damage ejeka kwa omushango kashanju 838 hakurata omushango ya robberies kuno kwibisa amani either hariho obushuma omuntu nabasa kwibota murebere ninga tatereho mani anyakora akasimu kawe anyakora akashaho konka cheja robbery omuntu nabasa kwese mbundu akwese jambia kutina tinisiza mbonu no injuringa sometimes kuba kurumu kakwata omushango kakaga 854 then cases are homicide ninga obutemu ahiti cases zirimo kwita kikagiriye emishango 13 then emishango erikwatanisa akukwesa then narcotics njayi bazi ebikusinza bikakukoletera kukora ekintu ekiwakureta kukora ekeri 12 rushanju 97 emishango y'omurro ninga ason ekeri 10 rushanju 87 tukageraho n'emishango yakuratiraho ekeri ya abantu abakwe escaping from lawful custody ninga bakutoroka umbamateka kandi kabenda 98 hakurataho cases related to land ninga ebintu bikwata amataka ejikedi 5 nkaga na gumwe then political and media related offenses kandi zika 10 and cases are terrorism 15 konka ombyone kinkwenda kumanyisa abantu cases ezo zimwe ni connecting ati nkawareba nka cases za homicide cases za criminal trespass malicious damage threatening violence zona nisikwatagana noshanga cases ezo zimwe za homicide harimo ezikurizaltinga kuruga abutabanko omwaka orimo ezikurizaltinga kuruga omurobberies ezi nazo zirimo kushanga omuntu yija kwiba yahendera kwitsire ninga kutera amasasi nazo zirimo so literally ebintu emwe emishango ejejimwe kuza kureba mutwagihaho nka threatening violence malicious damage na nebizo byamataka twine kugaruka drawing board omumaka gaitu we shall come to that nanjye nabwo afandika kasarabanze atwereze inambezo mumanye noho wibire noho witsire noho wavugire ku bimotoka noho bahambere
nanye nawe abaza atereze nambezo muhurira bwengiru ya rero tucire mu kuganira ahabukuba nubwo nugamba bushuma kutakuma nubingana cyo buhango bwawe hataho nko twaza kwizeramo na jumba enambazi polisi kutanuzo ningane reporting aho bike aho kon bagera bo umushango guba kutasi mu kitabo no gwabaretera those that were reported to police eibaretsera police konka ikindi kibuzo kinakwasagita hwaho iwe ebyariyo ntabwo byashoma mu kitabo no wari obereba uriya ground no obereba na muri shujyote n'amazima okushuma boro n'amazima accidents zuru n'amazima abana batone bahambo ninga police ni leta figazeze kuyikongera budget n'amazima abo kuba umwami kasasira afande bo bari mununga kuya bariyo nagambe shongeze no shoti zona nuko konka nabandi inzire kibuzo kimukurgaho rukuruga uko mutebekana sawa program police na government baza kora kikumaraho inshongeze ahabo kubakora kubona nezire ihangara rukubi agarya mazima sho turukubi ebi byona bero kora kuza police zona ebi byona bero obushuma buruho abarufiterwa abantu mbare kuruho obutabanko makano kwa buri izuba okwamba kuruho obwana ntureporting aburi izuba none bihura ntibikora amahurire shuma buruho no bahura bibera amabata na hatabaka kwasirwe corruption tindi kumanya corruption wabakitire muri ngo ki habo kuba corruption ko rugambo bushuma wagaruka wagamba corruption hato muntu witor kuriya cyamata barakwetegereza umuntu rukarushoshomeza kuriya barakwetegereza umuntu arugushura barakwetegereza konkanyo ningira ngo cona hamwe no bushuma habo kuba muntu no yemera umugiro ati uguna shanko nkoko zire corruption umuntu barakwetegereza ngo nawe wenyine no mushomankuzi no mushumo rukuba yibere bintu bya government okutoroboza kibire nshongano shote bire motonasi buri mwaka tubantu tugigamba ijo kandi ya mpasika TV nabagambira ngo abana barukurenga abana 520 barakoze le P7 muri Semba buri district ko kubari yo rebo muri kiruhura abana magana na barakoze konko muri yaba bana abarukukiro bwingi nabishi kandi muri yaba bishi bakatorobozo police funami abarugamba abatorobwizi naba baresere mishango yabo konka nabatachondorize kumanya ngwa bakubarigira P5 bazo P7 babura kora P7 umbiro bubara ushango Mario wapahura kashwerwa ondije ariyo wajona ni yaziro mwana konka police cyo tekifireho ukiza kushango shanga ngu ko orukushango waza kureto mushango kandi ubwo bagira ngo bagumara hero wahora yakugira ngo fande kasasirati hariho imishango imwe yiturukumara hero hariho n'yiturutafutase mu kitabo konka yeba tarufutase mu kitabo bwiro bwinyina bwere kuberiye ya criminal no shanga neberuho kasente ekindi obushuma no shoti bwo bugire umunshonga zone habo kuba bugire mu bitongore bya government byona completely bazo mu education bazo medical bwaragambwaza bitongore byo rukushangana bikora umunema hoshanga abantento bazona bazihezaho icyo kikuretera kumanya ngo ebitongore bya government byona bigire mu bushuma okwita tindu kumanya iki afande kasasiro muri ngo yakigambiramo habo kubo kwita omuntu no basapta mwita ngo afere konka abantu bingi bisire bagenzi babo umuringo gona abo kubo muntu washanga Pahuro na afande kasasira mukamangi washanga umuntu afande kasasira mazara hita ko wabo emyaka 20 ukemera umukashesho kamugira ngo police ni yakumabije kuriyiba ngoko biroreba Masaka na nahandi na rwumuyaga na nahandi bakakugira ngo gwarige hwagende agende immediately no wamwita umuntu nagambira tumukashesha at least nyahanaka mfandagaho
hata kiri kumanyisa ngo kwita nitugambo ko kwita ko kutera amacumu na no ko kutera emihoro yo polisi ni konka ariho kwita physical ibiti bya bandera banyita batera shuma banyita polisi ngo twe kweto kwita polisi rigenda konka abantu bingi babisire konka baguma ho polisi okufare ya umuntu ratire mu ityo kararabira na barambira afiri konko muri abo bona tari umutumbi guri kugamba gutobanyita tari umutumbi guri kugamba konka abantu bingi nibagira ngo banyita konka basigara bariho bahurira so umuriye byone turi kuzanshonge yinde yamani kureba ngo tukamaraho tutebe kandi nisho cyakubasa kumaraho bitebe habo kuba niyenda kuretera shonga nyingi ziri kurete ebitebe kutegwa kubana babiro konka ariho kiri kubireta so mbenu tuyine kukore bintu ningira nka bibiri heiza abantu kubaburengera afande kasasira bakaza mu kanisa bakarokoka bakajunwa oba polisi kurugaho muri mukazo mbanda mukabashomesa ahabo kubebe turi kuba tutashomise abantu tukaragaho turi tukazo mbanda tukaguma mu office tukagira ngo bitabanguko burungu yeburu baza korwa niteko kugira yitwaza abantu babase kurugumuriye maybe ikibuze for up question afande umuntu utakwija polisi nembe mwineho akakwateka kwigaraki umushango gutija polisi ogutaja ka reporting wa onta afande kasasara bandera polisi ine buzare kina nemishango nkejo hey ni kimukora ninga kimwe ogubatare tatabagureti it's none of your business ka polisi ko nandagambye polisi tukora mshango iri kubera reported konka tukubesinga ngo buri omwe nazana role ye ningo mugagwe hati twaza kureba LC hariho umwebembezi kandi ari nakiko kandi namanye kitreka okukugenda konko bundi nabo cyari cyamane nakakiko cye ubundi umuntu naba yajya ubundi umuntu yakizamana kandi uje mu byako yantere n'abatecho tukijana kwa polisi but of course hari cases zimezo kushanga responsibility ninge myoga yetu tuginagire nko kuyanagera ngo abana ba dropping out of school noza kushanga imbagereho ndomayango mwana gwabe yari on P6 ningo P5 ani myaka 16 aine myaka 16 always kasasa no MC amukora ningo mwami gwe MC amukora konga kandi umuntu wakuza kuja akacujumerera hati baramu umustage zezo umushaho wabakebere bababire ninga bahurire bo kubanza ngono eyo no government omburuzi wababurire kuba guide hari babanza omburuzi kubaburira ninga counselor okwegesa ntayigesa okwegesa omburuzi ntayigesa nayigesa abagore abagore omburuzi ayigesa de n'abagore natuza kubegesa wekerezi akiza kubegesa manyo bataho nibiranga bedio hataho twizera muito ka media turangemba mwarange mbaga nanka banyoni baza imbage y'ibiro biti no kwenda kugira mesana bagamba haburo wagamba ejo tugwakana mayato baza amahore yabagita konko yireho amahore atakagitirirwa harimo n'abazire imbaje zombi and siblings konka na community giteyo ba neighbors abataka bona kandi na nubyo nyobona ngo nubutaho abantu bakuru so it is a collective responsibility no speech urura mukame kanagira ati watu harakanaka nakana katumnonga manya ini myaka 13 mtamurebo mukatimba ubwo watu hara ini myaka 13 mbunu umanyi watu harakana so hatu noreba ngo it's a cycle ni impango kunga kandi ikikutangaza ubwo wahingira umwana muto nyinshi naza kuterera muharawana kandi nkamutabantu wana ko washomera keza hato ine office yobano maramuzi yobano mushaho namutera ati n'ubuzu kanshi wano mwango kushomesa tukwina mugasho wabuka mu ihomwe ishomero wamuhingira
kandi atikuba wamutera imbare niwe wamanya bukuru nk'atote otero washomere. So kandi nabundi abantu mu bene kumanya ngo mirembe hindikire abakaye bakaba bukuru bundi abo kugira ngo hakatene byo gukora insekekere hurire konkatenze funzire n'abakigina ho konka nabone bitana ubiyana agamba kushanga umuntu ahereze imyaka 20 yahitaka ayo nabingo konko ryo nambinga amwina haka kwate n'umunyabuzare niwe ruganda we. But of course at the end of the day kinanyenda kumushobora mu police twe mu evictions tubatoro kurinda ubusinge tukora tera directive ya court ku evicting akonkitwe tutwine mandate yo kugira ngo iwerega ito cyo no kwija kugeza aho kumaraza kubona umanyangu muzere hamwe mwine kazanyu 10 no mayangu everyone is entitled to something. So icyanyu kubashoboja ngo umuntu ene kugira amagezi tokuzaro na muntu okamunyaga atone bana ndangwaze. So our importance no our role no kuhumuriza kandi no gukora cases z'izuru criminal civil cases ntuje mu kuhumuriza tukora mu department yetu na kimwe ya community liaison officer ninga CLO okunwanisa omuntu na polisi then ya child and family protection unit ninge ya byamaka. Okay, so afande emishango okweyongyera omwaka oguhweire akurigera report yanyu imwe ka polisi no mukitankaye nikigamba ki figures ezi bagambira kinga polisi ngo hakabaho ki no figures ezi cyo kubanza nkikoreka nko kuna nakushomere yingize under inquiry kandi mucyo batakumanya ngo okwija wije kugenda kuranira intaro za wa polisi okaha report fire ubwo nkano mushango abantu bamwe nabo benye kubantu bakomamanya hati to be prosecuted by the institution for giving wrong information konka kandi na n'umuntu ubaha babiri uri kwakizinga nabasa kwesa besisage akutwara mu koti z'amateka on a civil basis hari kwesa abanyamateka be akababire for defamation kingo kushishizinari tunkitwa side ya government okutha wrong information okashisha resources zetu because cases zizibende ziba umuntu kubehe bamushomesa we ngo amhambere abo intaro bunja amashomero nagarwana ubunabana kushishogo bamajwana nkebi byo kumanya cases zizibende ziba but nabo kugira ngo abanyayiganda n'abantu barungi kwakorera umushango gwaho hajya atumukama simu ate kikuru tinjenda kureba n'ushano mesho chonka but cases zibaho izo kushanga umuntu entaro ze naziha acharo ningo umuka hatatanika gukora ki kuze ayenda kuri jeune police. Yes, kandi bimwe nabyo biri no maka kushanga umwana naranzo muzerewe ninga naranzo waziwe nawe aba interests nk'ibintu nkitaka and of course nore abantu cyo batakumanya ngo umunsi gitoka aba muwenka nubwo akugera itaka kwingana ki konkrete za nyacaga zaba rejo nabono banogenda kuyamba ninga wagira ubugeni noteka byo kurya noronda bakubiriya nababura icyo cyo kurebera abantu kuba kugira amageni umuntu apanze bidara nka 30 abo kugira ngo naenda abantu beije nabarije kureba maharawa bahakoza abagengwe kegineta home. So what is important so figures is police ziborekera ngo hakabaho cyungu abantu emishango yongera ekeyongera abo kugira ngo abantu bongere kwesiga institution nabyo kwerinda hari yongera emishango akayongera ku reporting of course abo ku reporting akuru mu mingi nkuko nakushomera aha ngo emishango yemwe hatu bakwata emishango emitwara 23
10,53 boyihaho ege etaragenzere misho emitwaro 2 na kakaga shanjana na mwenda kandi inegere under inquiry etine bujuzu bukumara emitwaro 13 kakaga na mwenda icyo nkikoreka ngo cases zimwate ngeje mutwara na mukaga abamoni beje aba reportinga ubundi misunderstanding ubundi n'umuntu kunyaga later reconcile abo kugira ngo inshongo yamuletera ku reportinga uriya yatoyire kintu but of course konka atubabiheza kitaka ituntu batene basis yo kweyongyerayo abo kugira ngo nawaza kuri yene kugira ubujuzi one kugira umuntu wene interest mu case ejo kandi atubotene ubujuzi oteneho kitone umuntu uri interested to kubasa kutwara kugira ngo umuntu mbabe natekate kwa kwiba sente umutware umukoti huko bakubana ajuja kumansa ngo bakiba aho kubiwe sente ya studies zawe so ebi nabyo biri bityo so lagirira cases nka mutware mukaga na kanana benane 5 histoire yo mukoti nzoza bezi no bujuzi ibabene bumara. And of course some of them is stronger convictions but because nyingi izimwe nizibazira capital in nature izimwe so oshanga ngo nistwaro bwire someone umushanga go capital in nature egiye butemu ya aggravated robbery yo kuri samani yo kuhamba is cases is obtenu is cases remand yazo no shikampa kana mezi mukaga. So imagine statistics aho bazikora amezi mukaga harimo za public kude harimo every bukuru so mureba ngo na kane very ndimba but in some of the cases tubatsize kutunga convictions ninga kusinga abantu bakakoma. Okay. Sakagira break mwami ijumba niki ecyabire omwaka bukwire kugira ngo imishango yongere uko gukurebe nambeze nzoreka ngo almost ari imishango yabenda bari mirundi ejo harimo no kuri Poliisi harimo na icyari tiri imishango yayongera umwaka bukwire n'icyo kandi tuko muri lockdown tuko kandi turuga ko muri lockdown actually ni mwa bizonabo ngo batoka bina peta iterengire abantu bakabashitamira bizo bingi because abo kure mwese gwa kutambara kuba igwire baba igura niki cyakwa cyabireho Jonani ebyabireho nibasa kuba babiri byingi konka kandi nantwara umuco gunkwereza nshonga ngikumizonka mbahisha tubanze tsombreak nkwereza nkisha tsombreak kutaragakiye uyu usurete koro kuboriyo noreba ahashongezi yafandika sasirezi yatwereza nanebe beruho abantu behwiremo amasuku okwehwamo amasuku kigambo kankiremera amasuku kancyo cyamuhera ikime kwancyo abantu behwiremo amasuku mwami Pawulo abo kuba abantu bito mu Uganda buri mushango gona afandika sasa lima ngona azagama ko Poliisi kandi urugambira Poliisi ngo nakora amahoregeye garukurga kunyo mu Ruizi na nahandi konka ko kubori yo noreba abantu bingi imishango yibar kutwara Poliisi imishango yibar kutwara umukoti Poliisi yibar kubaronderezaho oshanga ngemishango yaberi 10 munana hariyo urukuba nabatine sente tarukujihangura kandi abantu basigara bari yaho bariyo bashobiru hateke afandiki yabariyo nagamba ngo kwereza Poliisi amahura gafire no mushango wargaho kaza Poliisi yaha Central Police mbar ukabuzo kurwo mwako gwe 2019
kusiyate 2023 nimishango ngahe bavuni n'abantu abarkweza polisi amahurura agagwira no basaba utabona yo naguye buruba kwata bagira ngo pakuru nikirebe ko twira amahurura gafire hatecho bakimaraho cyo nico kurebera mu mataka mingi abantu bahugirwa mu amasiko bagira ngo bakitwara amahurura bagira ngo iki babagira ngo nimuza kubimara mu koti kandi babagira ngo nimuza kubimara mu koti icyo kumanza ngo baba bariyo nibaza kuzo mu koti urabe nabayine senti ni wari kuza kwamura hata abantu bahurira bahwamwe amasiko muri ngo gona habo kuba muri yecho bwana Paulo abantu bakesiga ibitongoro bya government byon okutwaraza hamwe harmu ekitongore cya polisi buri mwaka kuba kubana bashoza report bakugira ngo polisi ni yikirize yo gukora ko icyo cyanje afandika sasara bakiba bariyo baza kushoza ibitongore biyone bitakoze rigi ekitongore kiramuzi ushanga kiri cya kabiri baba bariyo baza kushoza icyakashatu roko government ushanga iriye yakashatu atecece yabariyo nagamba afandika sasara no shanga LC1 ahundu kutura omutawuni kanso cyura sembabure LC2 market ward LC3 town kanso yishembabure tarmu meeting yarashitamire ninkurahirira kurwo mwaka gwe 2021 kurwo bahangura karebero ba LC3 ebiro maku ebiro bibiri byokwezi kwa kashatu ubwako gwe 2021 tarmu meeting yinara rebiri abo kubandi yo mutuze nkabeni mani yitwa meeting eyo ekiri kumayisa ngo nuko government ezo zone zikasigariraho zafu polisi eyituru kwesiga yituru kugira ngo egini y'abantu barkwaba baho imishango yabo abarkwaba bemishango naba bari hihi naba barkura bine mu busenda barkubasa kugira ngo kantu umwe boda boda mpike konka taraho polisi afandika sasiriki yagamba kagira ati ito turasa kurondo umushango mubaso butaguronda konka shi investigation na no kuchondoza kutwa kubintu kugira ngo no kuchondoza ko nukuza kubakura abantu beitu bariyoni beitwacha ijo mbire ndi aha cyaro cya eshonga yo kubanza mu amijyomba abantu bahwirwa mu amasiko ya kabiri eshonga ya kabiri rufu kandi abantu yibarkurra erye yamana munonga tebakesiga government na nebitongore byayo umuntu barakwesiga bakabere bari nimesiga speaker watwara amabati ka government bakabere besiga prime minister wiba amabati bakabere besiga minister amabati niyo wagatwara eshonga yakweriye yakashatu amazima gahuyiro mbebebezi tebakine mazima katso mu break turatiyamye amazima gahuyire ombebembezi jombe shonga zishatu nzo twija futandikira uturebe eshonga zishatu neha eitwa kugira ngo ikandi wagitar police city yayo ningegene ya police afandika sasa kirungyarho turi kuzagambira police y'ikiro tuginaha kandi nza kujobwire nza kwa police obwire kireki ne uri ukwa radio 5 ninguri ya Sky TV ohorje aho kuteka nyencha kari kora imcyo mukashisho manye icyo kubanja police nicyo utakugibanja kireki nza kusorovinga icyo problem icyo kwenda kirahi kandi ho kine reka tuzomu umukahumuro kake rene zirafutya mukutarga ga Sky TV program Okubiri ibicukuru katgarike Sky TV irakari abantu Echigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi gachigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neja kwemerera ahabwo kuberyabe yanga imihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara imwe mwena abaturene bareba Sky TV na nimwe mwena abaturene bahurikiza Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba harabeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumogonka rero VIP emitware ebiri emeza yagura kasente kace emitwara 5 yonka yaba nstaha mo kutandikana shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio
5 okaganira nabo live and clear ebiro mushanju byo kwakana Good Friday bikushanjo ripo nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikishiraho teresime yaziro mushanju mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanju 0 emwe chenda ni 2 kinana ni 2 anani 3 ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja duripo muryare banareta na muryango mpagatira amacupa Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program ejiraka riyo mukazi orabena gikwisi aho ninye adera orishaba program eji neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha 3 iwe corakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwayikorera Otaferwa programu y'omukozi buli rwakana shaisha tunechweka kwika 4 chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakarya abantu turebere nshonga za rukundo aha rubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo butikirizana haba mno tabanko mumaka turebere ngwebi neberetwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mkiro sakwantu kusiyaho amabaraka gabantu harimo inshonga zitari zimwe na zimwe tukusiye no habuzi ga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kawaterine Primary School narishi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu buli rwa kabiri shaisha tunechweka kwika 4 chweka zo mukiro otaferwa program omuhinji no mulisa aha Sky TV kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubane kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka Sky TV irakarya abantu Sky TV irakarya abantu Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabe yanga emihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara nimwe mwena baturene bari aba Sky TV na nimwe mwena baturene bahurikira Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala berembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitware 2 emeza yagura kasente kake emitwara 5 yonka yabana tutahamo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio
5 okaganira nabo live and clear ebiro mushanju byo kwakana Good Friday bikushanjo ripo nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho tere sima ya 0 mushanju mushanjina nshanju atano nina nshanju nina nango tere ya 0 mushanju 0 emwe 92 82 ananishatu ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe nawe nakuba njadu ripo muryare banareta na muryango mpagatira amacupa turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu bingi bari okwe habiremu obutikirizana habamu n'obutaba nk'omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television omu programu nyamurungi eya Love Drive erabereho buri rwakana na Sunday shayina n'ecweka paka shayitano n'ecweka ez'omukiro so kwantu tukusiyaho amabaraka g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abari okwe nanyo muhereza wa Olivia Kamusime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu Sky TV irakarya abantu Sky TV irakarya abantu Sky TV irakarya abantu kahumuro kurikiye mukumuro kandi shaha zashikirina mukimanyi ngwara shayitano tubantu tugeze izindi programs kugumizamo kandi tubantu hendera program enki bitu ekigunda cya Sky TV mukimanyi ngo ebiro mushanju byo kwezi kwa kana eriyaber Good Friday tuija kwa bantu igura Sky TV officially mwenu Sky TV na Radio 5 mbeja kwa bayine omukuru gw'amana munonga a University y'Inbarra andi abashongozi bamana munonga bari mushiba karungi na umunya Western Giant wakweta Regi n'abashongoza abandi nyamwingi mbeja kwa bari aha kivure icyo nabo icyo imwe bari Radio 5 bahurikize abakuri ba Sky TV icyo rakore bano ronda buri kimwe cyo n'ikwetengesije ijana umutwaro gwawe ningo ije ugurire table family yawe mwije mushitame mwenjo yinge kintu ikitere tikendere mwije murebe Sky TV abakozano ba erinkahi mwije kintu mucemero muhariya tubanjura abakozi banyu official abatawe n'abakozi ba Radio 5 ni opportunity yo kubareba nabwo icyo murakore mu murebe cyo mwije biro mushanju byo kwezi kwa kana ekigunda ekya Sky TV irakarya abantu honorable Kamagara twakushemerwa ninye nacha yes bana Paulo abari ba Sky TV mwena abanyibanda abangizi banje mwe no muri Western region n'imukutibona kandi atangirira no Western Safari Samson Kasasara kwe bari mu mayurukuru muri Imbarara bagabiza region uzumantusima kandi bwana Paulo umuze gwanje cyerwa kunka abwimbe yazitakwe basa kuyirinjana cyatubye cyabo gutu musegwawe abareba Sky TV no kimangu mwamkamagara umuzego tufyerero anyway yebari bloga kwija honorable Kamagara bakushemerwa Sky TV gundumuro twatujye tugambe ibintu binyi tugamba aha ripoota shwiri police rigire kushoza emishango kw'eyongyera niki cyakwa kibireho kandi twahirwa uko twino mugambirizo wa police mu studio za Sky TV so Jonan wano tugambira inshonge zo kutekateka ngunzu ziretsere ubuhenze bw'amateka umwaka oguhweire zaba nyingi ekiziretiro kweyongera endije shonge yakashatu njya naga amashonge yakashatu abo n'abanyango yo kubanza abantu behurira amatsiko mu polisi shonge ya kabiri abantu bakisiga government n'abakozi bayo shonge yakashatu umuryenyo harimo ba RDC badiso bakawo nabebembezi bona shonge yakashatu nabagiraga amazima bebembezi no kucira munonga abakozi ba government eshonge ya kana
ebiragiro bya gavumenti yitu ya Uganda eyiturukunda munongiza guje emyaka 35 yo mubwebembezi tibikikora na polisi kuba kutekaho ebiragiro byona bagira ngo ece kiragiro bakira byo parliament cyaza kutandika gukora nikikora yesade nanye nagwashomwe byo baza kupereza byo kureberaho bishaka polisi karabaho kiragiro cy'abantu kwekoma inkobo nukizwe umwaka w'2019 cyabi hano ukobo nuza kamparoju oryo mu matoko bani taxi bani mini bus bani akamotoka kaki bote komerera uko baba kwata motoka bagiteka ngaribura kugenda irizobe cyo cyakirimo government niye yarabyaho ekiragiro cyo kureba ngo motoka yone yabene tambura iri mu speed mito irizo tiyakigenda tiyakitambura speed mita tekigenda misho ahabo kubeka ko maburiya umuryogo mwako go yarabizeho ijo mbire ndiyo nindeba tukuzo mu Christmas babiri bariyo bagira ngo muntu tine karayifu jacket kaba boda boda nkaragara indukuza semba boda boda bingi barakuba kwata erizo bati byakikora ekiro masango beragiro bya government bingi nibikorwa biri birungi tibyakikorwa eshonga ya katano koti tizikira muramazima koti za government yitu ya Uganda tizikira muramazima kureka oyine sente niwe barakwereza obwinganisa hamwe n'amazima muhoro kurebera ijo bahumuize RDC witu wa Masaka n'umwazabira ryo nahereza yo office abo kuba ekiyabiri nakora nebyagenzero mission nebyagenzero mu kote na prime minister kwijoro ko yagambiri yajya to mushangwaza kutandikiraho butandike busya tuguru kuzagumiza muko gubire guri kote kashara ebyabire biriyo mu manchoro abo kuba bari bakaba bari abagiga bine sente ibyo binte byo no bireba hantu hingi Paulo nitukunda kubantu tubigambaho a radio 5 eshonga ya mukaga obushuma afande yabweta oba yageta corruption oba yageta nguzi konkabona obushuma bwayibwine mitakami buzingira mu byona obushuma mu government ya Uganda ombebe bezibona amitendera yona buretire emishango kweyongyera abo kuba abantu kuba kubiba nabo bagira ngo nituka tuyenetse kuyiba bandi ekyo masangu obuhenzi bw'amateka bugumiza mu misho eshoge ya mushanju obworo burengeserizo mbanda ahabo kuba government ebinte byer kuyaho mushoro mbere ndiyo nimbuza hondi kucondoza kutumazira gamba shongeji nayebuza abacyara bumutawuni kanzo umuntu uri kusika chapati umuntu uri kuteka katogo aha muhanda buri izoba nashashura shiringi 5 buri izoba shiringi 5 buri mwazi ko uri kuza kubarebera 20 ezo ni shiringi zinga twaruka gumone kitweka umutwaro gumone kitweka umukwezi ko uri kuza kumara umwaka emyezi 12 neberiye mitwaro eri kurengo mu mitwaro 15 hato muntu uri kusi oyineduka ya miliyoni 10-20 bwene ushanga nahereza license ya yemitwarisha umwaka gona konkogo uri kusika chapato yine uri kuteka katogo oyine business yemitware 2 nayo aho burizo bashingi 5 hato garuko reba umanyanyi obworo burengeserizo mbanta abo kuba abarukuba nyunyutana mu bingi obutakora tarabaragiro umuringo gona guretira abantu kwenda amateka ahabo kuba abantu kuba batarakura tarabaragiro baba tarikiro mu nkora buri kiragiro mu Uganda ni interpretation okuvunura kwati nukuba kuryo kundi ikiragiro nikija okiza korohoro umuntu yagambira ateki babiri bamanyise kindi abantu basigara baryo mu mwanya batakora tirebiragiro basharamu obuhenzi bw'amateka bweyongera eshonga yamwenda abantu kubingo hamataka gabo kiretira abantu binjo kwitana cyaretera abantu binjo kwende biragiro cyaretera abantu bingi obutesiga polisi n'abaramuzi nahora fandeka sasa yakigambaho atito polisi tito turukore echo
konka nibo bamwe abo kuba bahereza obukumi aba barukuba baba batari so umuntu rija kwendekeragira police mukuru aija kwendekeragira police bariyo yaba eyo kubanza aha kuzarubajumwe aha kuba yaba innocent aha kuba yarabira mu koti yahangura mu manchoro aha kuba yakore byakubana bitari gukorwa ushanga police yamuyamba kugira ngo yaba niyo yambaho aha kuba yaba innocent zeye umworo shanga atari kubasa kura tirecho eshonga yikumi kandi nkuru munonga yindi kwenda mu pahoro abaturikize n'abarukutureba bamanyi obutamanya buretira abantu bengi kwendeberagira na nakigambira ho mu kubanza okushomesa abantu bengi kuru koro kuborya ha Sky TV oyine kigambe kiwagambo tafandika sasira ijambo erizo konka kuwa kumwete mirundi ebiri eshatu mu wiki otijo shomesa abantu abaragiro ebiri kwata police naza kubura nyondi omukozi wa radio kumara emyaka 22 ekyo nokimanya koro kubeta radio 5 twaba turuho wabagira tabantu mwije mushomesa abantu ahashongeze kwata abantu kuba kubasa gukora babura tebarukurebeka abebembezi from LC1 to LC5 bamemba ba parliament ne barebe ko mbwire bakaru barakuza kushaba karuru ka konka wabeto tumwije mugambara abantu ahabwenki batarukuri no bunyaso mbwire bo mushana bakabukoso mbwire bwe cyane muje mushomesa abantu ahabwenki njura negwa miziga kagenda ekipapuro kubasa kucugura emitware 3 okabika mizigawo okagakora sote tebarukubasa kuyija ngo bashomesa abantu radio ziruho radio no kimanya government akatwereza iteka nguburi at least buri week tube tuyine mu program eri promoting government no rugambira government konka norondo muntu wakubasa gambira government wori ya radio yone wori ya TV nka eyibar kuza kugambira ngo government ine ho share yayo oyita RDC abura oyita kawo abura oyita chairman C5 abura ngono government ekubete ine mu share nka TV konko bakuvuga ekindi kubayisa yabe ine mu mugabo gwaye kugira ngo government notriko kugihereza konka babura hato kushomesa abantu butamanya kurgira kimwa LC1 LC2 LC3 LC5 tarho nchiko zone zikugenda misho ekyo basanga abantu beyitunu bahende baragiro ogo byabariyo nagambe byo makeru wareba beruho hihi abantu kushanga ne bahende baragire biri kurengo mu mitware 3 ne bashwezo bwana buto butakayishikire ahabwo butamanya konka bakubene bantu babamanyisa tibakiro n'ikindi kwenda kushembyayo abebembezi bitu bamakanisa ekanisa zanje jindu kuromeramo abebembezi bekerezi tibakikora mu gwabo nibenda ngo bazo mu kanisa no mu kereziya bagambe kigambo cya rahanga bakorecho batunge birabo bakatumana gwabo bataki tibacomesa abantu kuzo ombyaro byabo bakabagambira ngo konke kije mwaza kora tikibi wahora fana riyo natugambira ngo twena twine mushe umukwinjiro bwana buto konko muri yabo bona omwahure faza omushomesa tabarukubasa kubuzo umuntu mwe baraye yo buzarwa irinka abo cyane emyaka 16 rero umukoro gutakaje no misho nabone benjiro muri yecho amashazi obancheti ishazi kanchigambo mu Rwanda ningira ngo abantu kwe kunganya wamu kubasa kugambira abantu kuri ishazi ryabo nkabantu bakuru becyaro nkabantu bakuru becyanga kubasa kushomesa abantu bakabagira nkonka umwana wana nkabwenki nitureba natambura buri zoba tayine mu mugwaro kora ahabwenki ariyo mushuma tibakikora ekyo basanga uburyo marigire mu mvuranize wabweye konko mu mukabire burya ngoga bebembesa aba kugira ngo bazacyaro bazameruka bazo mu makereziya bazo mu makanisa bayongera kwisya bazire beitu bayongera kwisya bashije bakuru nkanye babagambira ngo mugende mugambira abana banyu nibo bashuma ijo tukaturi aha cyaro cya Mabindo muri Shembaburi afande iduja abudurasa osi station wishembaburi yakora yo kungana abantu bamugambira ngo bushuma mpaburengeri yabagira ati mwe numanye kituraze gukora mwagira ngo bushuma burengeri kuko atarubwishembabure ngwija kwiba kunuya amparo kilometers 15 ku ijambo mu cyaro buryo mahandika kapapara apandikiro mushuma bahandika mu abantu bashatu yabagira ati barinka ibaba kwa Trump babatwara abantu bagira ngo ambana bo bashuma obushuma bwaho mu cyaro ikiri kumanyisa ngo obushuma buri ya cyaro konka bakushomesa abantu no kubagamba tebarukuza abashaka bakariya karuru omwaka tungo bururabira na mushanju onje yatungo bururi 10 na mushanju onje yatungo bururi mwene konka
izina rya Jonani tebararitiremo erya Paulo tebararitiremo ekikuma nsangwa abantu hariho abantu abarukumanya ngogo nwafutuye konka kor kubagambira ati mu mugambo umuntu nagamba ati ni mugambo orya anyiterebusha ni mugambo orya andumenye kiro polisi yine kurugayo ababutwaye tabagambiriza ba polisi ababutwaye ta abarukora polisi no muntu waburijwe hihi buri polisi yona nka harwiza ruho nkabaharwa ruho nahanda baso mu bantu babashomese bijampa ha radio bijampa Sky TV bashabe program bakishashurire. Okay, by the way, fanyika za salama. Umurumo bugendo mwisho. Magara ngo ugo kwatanisa abantu na polisi. Arnowe taito yeni bageta yarekera kunyo. Sio. That is community liaison officer. Yeah. Hati oguwe ko kwija polisi. Ba mubare yeshonga nigwe kwetengeso babona kumweta konka abantu nabamuri wabuza public aturana mukayoti. Ngo orukwatanisa polisi n'umuntu waburije. Nubu kubuzana ibo polisi uyitura ukozi na ujya tindu kumanso haro nafubu ngikina ngenda kubuza fanya obu nafubu itwaboreba for example kwingira abana bato noje kushanga cyaje ekanisa involved umuzira involved byon kandi kugonka twapika tasto ya ikintu cyo konka ibintu bingi umwana iba bakiza kwe bakiza kitaka bakerezo ku n'umwana wananga mushubiro tareka jabara mutamuita mushina wa mudere konka kirangenda kubuza tarumwe bihengera polisi kubereka igimushango wene karabaho polisi bihengere biringa hekitukora emushango igiyone rukuraba cyose ngo batubona bimka benda kwibanu biye abukuba abantu human mind no shuto mukora yibajya ngo human mind eri criminal by nature umuntu yarateka teke kibi ngo kizibira abantu kore kibi no kutina komo no kutina biraje utari umuntu urwenda ngo abumuru nankayine mayirita ngajyambere ngayima ngo kujyamba ku hiki kumanyiza mwenu human mind eri criminal by nature waho umuntu umugisha wena nahinduko mushuma so kuka point yangera ngo polisi terekireho myanya mahango yo korabyaho entekateka zitunga abantu batabijira kibi polisi bunafubayo barayumishango kw'eyongyera rero namunga ni making kugamana zakushakansa konka but ikintu nakubamanisa obunafu buri a society not police because ko kuna nabyo buri umwe n'umwuga yonka abantu bakware bogo kubanza gwa kabiri gwa kashatu gwa kane icyo kuzakora tabana aza kutera mtu tubarire na sento muri n'umushokera ikumanisa kibintu kigumana chikora hata naza kukora naba nkalepad nyungu emondo leo kwa ne nengwe te kwigira he kutura negende higira handi ikeza kwita area egaruka wayete kwigirayo so hati nanogo umushumo umwashwekere nyinshi kirarigemo baza kumuri inshinga ninga kumutera muto so okwihaho icyo kubanza ukoze bizo tuzajigaho abo kubana biye Kristo biye yari umunsi zikazero konka tubasa kuzitangira na kimwe ebi ebikutandikira mu makageitu ebyamataka because norebe bibyo na biro connected ubutabanko bwa maka ezimaya za criminal trespass wasarimbira hotene ku bantu baraba byo na biro mu mataka ukushishe bintu ukubana umuntu nagira kibina mugenzi we tubashitama kukigamba bakiza mukafunda kuza kunywa muka mix bakiza kutabura ayimutya kirya ikibi konka omukasheshe naza kushwekerera namarwa atekiretira gana marwa ansasara ababona abasa no kwente yata kwirenta n'impere nagikoye nekoko nagikwa ninga najya tugarukiye kugore. So but of course nka police nkeitwe twine gaps na kimwe omu resource basket niyo challenge yitwine munonga but of course twabene twenda kuba turi hamwe but nkoko kumanya ensi yitu ekiriyo nekora kandi focus ya abintu abine kuba nhenji so the resource basket is small
nicyo bikorera focusinga munonga community policing okureba ngo omuntu ne wamanya ngo inovunanizo nko mu Uganda oyine mandate nkabataka nimbasa kwegwa mu gihe twakaba omwana ubu atakabize ijo akibananka izo birinda kibananka mbona turizo twamukwata nente yananka konka mwahunama kubara ku event muri yo kamuha hishatu okahunama okakwatoriya temire kitoke kimuka mu ihemu twarashatu ninga abiri abashobora tubakoza bakakereza muharao ukatera mwenda abiri ikikumanyisa no wawe hati nawe naza kugenda kereze abo kubore dabireze roho niwe no basa kuzaha so niyo challenge munonge yitwine konka umuntu wa hansi yamanya ovunanizo babonye ngo mugagwe na numwebembeza ibi bintu tukendereze kutwinebye ebye birengere nko butemu ubushobora kwibisa mbundo ninga amajambiya ninga ki konka cases zamaka zikabe nizihumuriza bana kimwe no kutandikira LC yetari LC abantu abakuru abicyaro ikanisa abo kwa wanoshanga ng'umuntu nazo mukanisa bamugeta konko bamugetse takubasa kumuhumuriza ahiyagire kwiho bushwere takubasa kumuhumuriza azimo apolisi abatarataye so you can imagine observation yabwashesha yatwagitungera now finally kamagaro rya twazuye ntureba report y'umwaka oguhweire Poliisi iri kutereza kw'emishango yiyongere munonga eshonga bafandika sasara zitwire yaturabiremo ahabwenki yatere na figures konka figures ziri internet kuri bona sakuzitunga kurugiraho kustamiyo hona rebuka amagara na level yanyu kabembeze emishango y'Poliisi tugambire ni mugireba n'ingeri ya papuro wanyiteri that is 1 2 niki imhande y'abantu abakora mukore bikurebi ne Poliisi neberinga bwana Paulo no utrate humugugogo bwana Paulo kandi simena na bagenzi banje abaye submission zabo nimwe bari ba Sky TV mwina aho muri icyo kubanza kitumere imisango Poliisi yizurura na munonga yataraka kukorwaho inshonga ninkemwe n'ingibiri z'amani icyo kubanza obushomanguzi Poliisi bwizuye no bible nijyango amazima gari yatwinda obusingi fairo manyabaji sanctioning yazo wa state mpabajiga kunuya a Poliisi okujiwa state yabe sanctioned kujigarza Poliisi wa CID nikimanyisa ngo baguzente ninge mbuzi yatahamu kasente kazoka sumubanze mujigarzi because nje namazima tumwe tugasuri hagagaragaribe then government president inkampuye anga president 7 amanyi challenge na rupora he challenge kuyebyo mbakuru ba commissioners ba Poliisi ninga bagandiriza inkamnywano wanje kasasara abakuru mbasa kujibamanyisa bareke ngo bafaninga Poliisi to the maximum bafanye sente zikubamarira because umweno yebuza who is fighting who is fooling who ogunirukanga kwato umuntu bamujyango niko zebiya iza kusara umukaza maraka ninga yatema umusiza winga ya itabana amuterisa matumatu za kwata tiyo sumu ombenanke cyo kumbifreje oyirukanga ngo mbisako yigendere hayika mwanya ateyatere bisa so mwanya misa yagenze hatogo wari yangu naza kuba ine cyango kiyagasara Poliisi no bwakutsavinga mungo Poliisi hato tuzakura uramumugambizi wa rwizi mnywano wanje kasasara omurami kutuya radio nangai ati tiyo tumurondo mu ndogo tugomwe mu ryorwe atecho cyaho uzakura ngo kindi cyagwa burembo urango kindi cyagwa ntungamo because kire cyo kubanza tine cyakozwe so nico kureba na case backlog judiciary which things justice so winyo dorizo kamareba arikuja tije musango ya two members of parliament which things ara nse wanyana na honorable Segenya ati it was bakamba celebrating the whole week arikuja ati mbwenu atogo musango I will not entertain nonsense akubana expecting ngo umusango gwe
harimo abantu bakuru orders from above abo kuza kutera amasimu justice borekere aba basiza mbe mbaye cyo tubete bakunye so onyunde nini bajya justice delayed is justice denied akuba kugira ngo Uganda ikizibu cya Uganda kitwine nico twina amateka marungi mununga n'amahanga gahero nigitenga amateka gitu nkihanga nimbaza ba parliament bitu babonire nibazacayi banywa bazamizi banywa barya arawense bazitwara batkora amateka marungi ari papara wa white nangwa n'amahanga gato hingurize gitenga amateka go nangwa na country diplomats b'amahanga gande bargayo bize kureba amateka go Uganda kina amateka marungi ni white sheep nibagakora bata konka bambe amateka usanga garyaho gari gacigumaza gatine mu gaso wai ko muyanga rya Rwanda ihanga rye yahije kurebera ko omuntu mbakujyango no kugenda otiyeri indazo mukavera ukataho mu Rwanda bagomba kufitira umugongo mbagusubara akuba amateka bar very strict they don't entertain nonsense konko mu Uganda ha manyango iteka bakagabaninga amateka govera ngwakwa no degrading amataka environment isiska and indeed which is right kongo sanga factory processing overa bwa white no bwa black no bwa green ne ya prime minister ne ya minister ne y'umuntu mukuru mafia because there is an invisible hand omukono gwa government gutukuba no gukora ibicumuro guriye nyuma yakavera it is an invisible hand which you cannot see with our naked eyes ogo no mukono gwa ba mafia ogu kasasara no kugeza ujyo togo mukono an invisible hand ngucondoze kasasara bakarara bakusanyindeho hakondo kwata factory yo musiza ya billion 5 ukagitera hansi ngo ryo mugambizo wa Rwizi akakusigira amagara mafia nakusanya because it is an invisible hand embundu niyo nozine kwato byine Rwanso konka ngo n'umukono nangwa nguri inkoko nguriyo ngo se makara za semba buri konka ngo ngutera amasimu gamba n'abakuru twagura mwarabye hite complement ro kubani ngo vera cyatandika kita ngo cyayito hona ribo sechi kuboningo uza kuro mukaruho hurenko nizuruma buri mu musemba buri emihuni yatahirimo mu mafia ya deploying konkana inda paka sechi kubo atahi so that an invisible hand eje mukono etayiri institution za government ya penetrating nco wari president w'umurundo gumwe inayi yabiyari omustano muyaja tukawukumi etayiri police yajimara ebihimba byamungwe mungo za kura za zuware ngo fira za tahe koti bizaragana abagagawe za tenki tombazi baryaho kuzo police wengana kuberewa amazima hatika magara amazima gargo ngaba ba traffic ngudu hati nisiganizi nagateka amahega omukazi yateka miza amahega ntwara mbipi ngo mengo kahunga katahamu ayija kuronde sana mwa akahunga sanu ya bipke kweze tegamba sinduko mwana ubuhunga bwatamwa mizi muze kusikisa kahunga hatogo wayiba ngunaza kuyamba police naye kuyamba yaza kujiyamba kinebere byahuye ngani ndigibana ninyiza kunuya tudeza sky tujya speed saza twasere kuko kuvereba wotine ntambure yawe omusiza jatimbwe ni munywano wanje ati mazimata nabanza kweza bakamwinje mihanda ati atkampi yawe akasente kampi yawe cyo kubona zarutoma hati mwana kantera simu mujyana tubwe no kumutera hozinga ati nza kumutera nko mutwara two kumutera yinko mishata yo 15 akanyunya pepsi akahumura mu mbabazi akuba government ryo ne yitwa abantu nkabo abisire cyo mu ishusho za government kandi twatarije tukabera government abamazamo because nyimeka nko mwembezo yanga yakujya tukawukumeta institution ya police namanyangu no mukono gwa government to keep law and order konkanya yangu busiskiri go disorganized gwa disgruntled so ninye nikasasara kumuhwera hono bwari y'umugambirizi ni Jonani niyo power abo korango twayamba police nayo yatuyamba hakwati tusangire ngwito abantu babutose police omwanya go kutuyamba tuyonto jiyamba gamazima nkogaye waza kuchondoza umuntu no kuchondoza noenda banza kugurisha nyanza mustami kumwe murye kumwe osamirwe mbuzi nkoro kawaye bikarabemu echipista tuzabia zarabemu hatu noza kumbiya ngo no kuchondoza fayo nakujya turoko kitambuka hawe mu kisara cyamizi muri huta ataza manyafa ni manya no bumwenze kuchondoza atanabana amanya musini yatubaka humurye heba hasi mtwaratana hatogwa afande munywano wanje nye nongambe munywano wanje kasasa ubwo afande nubwo ku buryo wawizuje no wamusindika ibanda ninga kamwenje hinde report ya koletara ninga nakujya tumuzanye tamasimu sanga gada so nyangu tunirizibu okay ekindi public relations
za polisi na n'abantu babutosa abantu babutosha bariyo mbadinayinga kukoragana na polisi abwembereza kubazuru rero government yinde pushing cha whistleblowers act kugira ngo kunana ateye frembe ntindebire nanka omwazi batanjiye mbara bagura n'amacupa nkabiri konka yagena na kuro mukazi yatajuye nankito yamukura kacho mukakumwita niko kumwita chamansi wayezo buzuzu bwo kubanza wayamba yanga ryawe Uganda na polisi konka polisi omuntu ogokwiza yamwarestinga yamukwata bamukomana ngo osanga baba no bapininga kubanga culprit hata abantu bayisize enkoze bizakanya ko umuntu najya tunyura ubunandebe nankamba mu itecero no bunande nivuga pishya nyinga moto kankara nanka barimba munagani jiro mushaka tindagambe kweyetere bizibu ayisize so ato sangiye ngo yamba polisi nayo kuyambe basiyo ba community relations officer nibateka kusimuka kureba ngo ba penetrating communities ebyaro amagombo remeruka za town council zatinko mu town ibandom hizuyireme mihunu minje munongo mbikubu hato umuntu kwiyana kugera atsayisate ikikubo bekitu abantu babutosa tubenda sayibiri kwamwe kubyona mwabisazgo akweta uni tugiye garuza sayibiri polisi byo neraba haho ameni baryo mbasarungudu zaba amazuga abantu ihangwe yango muri mbararumu basarenzo yo muntu batwara amaduka gese muzezo nabazitwara ibintu byo nababyambara babitwara kandi umuntu ogo nahezo musoro municipality nahezo musoro stenkambara nahezo musoro town council hato yebuza nangwa polisi ubundi saba nituzi bagitwereza the business arena akwambenda business zabo zi protected hato oyebuza atakuza kujyamba mugenzi no izo mu covid okakireye bo kitinisa kasasara abantu mu covid bakaba barya kore sente the majority. I'm not saying kujangu police yona ngo they behave like that, no. Twinema ba police abaryo musiye basirozi community relations officers zo district gabo ba CIDs okusanga officer ibera ryo nakora umurumo gwe na executing umurumo gwe umubuteka twinena naba bo kusanga ngudo yasomye bwa traffic bweye na executing aje mirumo yi kandi twinena nabo akuzara ngudo kutanisingije na rya government nowe batwinetize buna recruitment service commission za government nobota kumanyo watasiyo police as a section institution ya government ningo prison ninga UPDF narga mu kigombe icyo nota kucumanya mana abasa kore bibi ari ngo prisons kujanga abantu abatamisi hanga ryabo aza police no wa traffic atamise abantu kwate nebyangu traffic yone angu traffic ya president Museveni nababa bashuma Chitani singizina ya kasasana wa nugamba ujota aba police officers banje kabarya mutindo konka dieza sabonetse abarukora nabo bataboniri so cyeya cyari imwe kugira ngo bene organki ibano tembe taxi wano kundi hangari ya uri officer kakasasara uteme motoka mini basi because baba takumanya urebe kuba kutambuke sento mu rugudu naye takubuza side pate tukujya kuyamemeza yabuza side pate ninge mpira tukanindebe ryo negezo gukora kanubasa kandi bariko causing accident kota kote komerero kuba ibyo byo nataba kubivuza which ko kakata stage yasanga haro road block haro ebiti atambuka ansaka hunga ko musiza ndechikopo chamate ashohora acuba yargartoma yuna agendera bwiza gakata kahanda akahunga kamati agakate kona nachi isano yobse hati oyebuza amheru na yoka mhanda na teka ichibucha cha Mountain View cha soda akubaka kahunga kateka kwa bamba karya nayo yecho kumi cyo yebuza polisi mungazo kiye traffic ya gasaki so yango umuntu afutambara ngo udaguze motoka usanga ya kubona bona na tirinto mahansi ekikuma nsanga abantu abona babasa kwekora mu mwuga bakoze ibintu mu mudayanga yabaye yanje yabaye no ngabona rebukamagara muhakira kwabo kuba tiyatankanitwe agenda honorable afandeka sasa ningira ngo nshonga eza abantu wazura abantu bambajwekera abantu binjo kandi babasa ko harimo amazima abasaka harimo okweyongyeraho kake kunka message clear kandi ibi bintu tubireba tubugana buri zo crime detection afande takashira rubungo rw'emishango runkureba polisi kinarishe kureba crime detection kumati katutangire umanya okugema kufutambira umwana wa mugema nabona wata mubwire kuko kira futwara umwana yirwaro
polisi keta kijema mishango iki kane tugishanga irwaro biba bamutera bamwita mundu bagitwara crime detection ni kabaruto nayo ne burabura mukaki polisi numukora muta kutangira ibintu bitakabiro polisi ine kora kutangira ibintu bitakabiro yabara mwanga first of all no wasano correspondinga kamagara ya raising ataro on detection icyo kubanza tuna departments ati department ya crime intelligence umurimo gwabo no kudetectinga antena zo kureba imishango nicyo kureberana abari yo mbantu baba tene uniform baba tene ki and of course nka police tukora twenka tukora na sister agencies ezindi nka ISOCM UPDF okubasa collectinga information ejo information akatiyamba kora ki kuza on ground to get concrete evidence ninga kumanya abantu eva ku bantu bakora so by the time urikuza kwata umuntu obine obujurizi ninge byo kumurumiriza abo kubana bo kunkwija nkajya anti Paul no mushumo mukwate nicyo bashutangasha abo kubana uza kwika hariya Paul akubuza tuwankwatira ki ati nince kikoreka mu ndi mushumo tuwankwata na kintu nkibire esate yinyine teyine hwizina une yakasasira ninga niyo muntu ndijo so ezo gaps nazo zero and nkuko kumanya system buri umwe n'ubugabe kandi ikindi abantu kibene kumanya umuhinzi w'amateka niwo kucira kumanya amateka na n'ubugabe okukira no uyeyo hari umuntu uri kumanya biragira ngo musho aha umushuma namanye biragiro namanye biragiro kandi namanye bugabe okukira nogo uyeyo ushanga ngo nama yangu na koti aho bakuza procedure zo kuzine kutambara iwe wahababa ubundi utafire no gukora atarira mushango kureta ubujuzi ande kindi gapendije itwine abo kugira ngo tukubasa kubabura hamwe nicyo kureba ngo advocate ngira abantu to better their personal security. Okay. Ukigaruka vuranzo bwanye ko muntu. Yes. Niyo mukabedu kantire gufure gushaki. Aha, oyine cameras, oyine security guard. Oyine ka, oyine perimeter wall. Oyine humkumi, oyine security lights. Esikubaso umuntu kutangira umuntu ndijo mu rwano wakubana nija cereza kutaha akagumbatemo. So icyo nacyo kikatiyamba kumasa kumaya ngo umuceka kiti nkaboma streets zabo zina matara ninge manda yabo elite umuntu wano rabaho no basa kureba ikikorwa kuri ninga hariho cameras because area itukabaringa ni impango kandi turi bake tukushika emtwaro mushanju siyona as Uganda tukakire mutwaro mushanju y'aba police konka kandi turi policinga miliyoni zikurenga makomiyana so nje kureba ngo through community policing okikaye no muntu kumanyisa ovunanizwa police mu Uganda narebera na kuma abantu bangaye basa kwa no basa kwa no nganke 12 plus ningo mutwaro so imwe abantu abakujya mu police bayana umpolisi omu mu Uganda ino kuma abantu 12 no kurenga roughly roughly so noreba ngo novunanizwa part yetu ine playing largely as our responsibility nazo ugu anshonga ya muhanda ndebera abantu bengi over the weekend nabo kandi ya radio umuntu natugira ngo aba traffic n'uba police abakukiraye kuba barungi pana tapchaka abenshi mama ya wenshi abo kugira ngo ngori yakwara mkwata tene permit atayiki ibe inajimanya atayiki itana agenda but yujuka yiwe oruko kituga noriyo kukitwara tarontanso mwena mbano mushana so now at the end of the day hata muta safety y'abantu abakubaye korire putting them at risk
so niyo nshonga kandi hari n'abantu ababutosha umuntu uri kwemereraho akagira ati niyo tinyine permit kikuri n'intambara n'15 zanjye taro kindi but nobody inshobi yari nokora nyuma y'imotoka yawe ndiye musitini kuba muhanda but burizo hano yenda kugita muhanda uriya kwara kuyihe mutware taneri izoba wara bari ugo ndije kakakuya hwetano chikumakinga nobo yeremerwe tukubasa guma muhanda tukubasa kugikora nobo giguze mu scrap oyongereza sente gore motoka ndije hurira ikikutambere iki cyo kugumana utugerera abantu kandi uri kumanya ngo niyo yo mu nshoro abamoni ba loading akubi dangerous loading ija Entebbe express highway tubukarwa kwite motoka y'umusheje because of dangerous loading not taking safety imotoka yona yaho but ibintu byorobi kushanga ngo wano za kushikura Entebbe kwinganeti uburengwa buti tunga motoka iri kubasa kufitinga hatoriya emiteka gumaho kunkata inegura motoka ya miliyoni kama 10. So at the end of the day noreba ngo water kozere cyo ine kukora the road becomes expensive. Ekindi ubuyagamba ashonga ya eviction abantu police nebeho abantu nenda kubasha to understand ninga kumanya umurimo yetu nka police yetu nka police kugema abantu kuba kuzo mu koti yo ukora abo muzembe abantu ntibakira kugira ngo wabo musuru umuntu w'umugezi naza kuja tware cyawe atkora abo muzembe abagezi bakija bakatware cyawe at the end of the day noza kuvunana abo wakuyota kuvunana nibiye byo kureba ngo naho muzembe bwanje ni ngumwe kiragiro of course ato kiragiro nziza muzembe kunka kiragiro ngira ngo of course kiragiro nziza kukuma kunka kikuma shita nacyo mu nshonga z'amataka umuntu kwija ukaza hitaka utwireho tomanya mukama waryo tokatunga gachapa ekikuru ina karagana ati 21st century kushanga umuntu toyine cyapa kunka ijuka noshoza nkarita nka 50 12 burizo kunka ikintu kikuru ekyakubere nkikutaba aho tokine aho kibuzo note kwizera paho so haho mujembo inesente ninga bajembe bona nabo no omuntu ati echo nani kugambira nani ngambeki abo kugira ngo abantu ntugenda turiga bintu twine kuba tukora tuzabutene kuba tukora ikintu kubanza ko kugura motoka wote ine logbook hii motoka ni shanke taria so yokora shanye nyine logbook nkaza polisi nkahaba ubwo mshije ibere motoka yanje iyo no leta bujuru cyo bukoreka ngo motoka ne yawe nabo kugira ngo nogivuga so these are the challenges we get can still now still when you follow up polisi kuza kukirota ni wanyezero kagura motoka yo nereba logbook iyo mazina yes automatically kandi bakugira ngo take due diligence okumanyita keruwa na warugura ariyo mara ina harubu kura abantu ngo yagure mpe ukashita mahona yaba myaka 20 kunkuka gure mpe kandi ubwa kubatana nururga ninga notanka kushashura busuri so challenge yitu ineni yejo kandi still na mwazo mukoti ekinani enda clarify nka police abenshi ntubato present mu eviction presence yetu ningo kubaho kwa police no kureba ngo tabaho kwitana abo kuba maza ryo mukoti niyo nakutwara mukoti oyine shonga yawe nyine yanjye yinkobe mbeze koti yasharamu ngo
kasasira ningiwe ni washinga umushango ubundi bataho nako sizo ine kunkopa setting on top of kuluzinga property yawe konka oshashure sente zinkozese umushango kandi bagaruka bagira ngo bakwiye victim wo yangire so hati ngeto police twine mani ejo nyiri kuja contempt of court ebya komiso go musheja mabirisi so ebyo twasa we cannot go against court konka kandi twine kurinda amagara na nebintu on ground so challenges ezo ziriho nka polisi kandi issues zo kuluzinga trust umbebembezi abembembezi nabona abantu nk'umuntu wena neto nk'aba polisi todi abantu nturugo mu communities nzozo konka iwe cyo riyo no kora nicyo ki abebembeza abantu twe tukubatora yibone cyawe cyo gukora niki because nk'uko nakorekera ati nke ejemushango ya nubi yakuye ubushumane yakuba domestic violence utabanko maka abantu banageriho ubunanzwa bwabo mbaja burizo abana bari hasiti bari beyongera hati noza kwebuza ngo abahenze duka yanjye nuba abo kubebe bikubo byona hehe ntara n'abana bakorara tene cyo kurya tene cyo kunywa tene aho kwifukira kandi mbukubo umuntu makorara iduke yawe tariho security kandi abantu nibabamanya abo kubana babakozesa storeki koreki babaye 15 abo kugira ngo bamanya bari mu bweta konka shi oguhweire yari ya street konka teberezamu umwana ugwa hakoraga ayinishe ubundi nyina tariho akarugumuka ishe yatashye mu mugoro musi ishariyo na n'umugoro musi ari mu butagati umwana ari ya street hato vunanizo bwaho bawemezi ningo muzeire abo kubogo umwana bakumukwata ati kanso yayimuka because enforcement agent eri kanso kuba kumuyihaho bakamugarira umuka nagumayo takuzagumayo kandi cyagabiro kimuhiriye cyakitakaterera exactly so hati abe imyotuna ningerera ngo abebemezi botayebuza kasasira kabereye n'abana bashatu babiri bagire kunakubere na musadaka kire namutera umbya ebibiye bufumo bamushara unindondo bugega wabura kubuza ngo mwana arinkaye Jona way forward twakora kikuri ngo umwaka guturumu tugwashara no guhweire report yacyendera afandika sasa ruvunanizo ubundi yabutuhereza ka komene omukomite wasakura umukomuzeye wasakura umukomembe wasakura umukekanisa nari kumuntu wabutora ya hinovunanizo wane tubutwini abantu bakakora kikure ngo umwaka gutwijo guturumu gutugwagira report nk'igi tureba yemushango yawe irikira de gume urize kore ki tukore kitu yesu ibintu nibishata bitwine kora icyo kubanza abantu garuzo bovunanizwa bwabo bakabumanya abantu bakashomesa bwo kibine kora mu muringo gugubwebembezi kundi kuba ningambo mwebembezi abantu gutoye bana barukusukiza mburu umuntu aha ni mwebembezi koro kuboyi namakapawuro woyi n'umukazi woyi n'umwana woyi n'abanyanya woyi n'abanyabazare bawe no basa kuba mwebembezi wawe koro vunanizo bobo aha bwebembezi wawe woyi nikibasa kukorera koro kuzarbajwe kanisa beyine bazone leader abarukurire byanga beyine abakebezi beyine mburizi beyine mwahure beyine sabadikoni beyine bishop beyine archbishop twena tugaruza uwo vunanizo wawe kushomesa abantu ikibine gukora aha rubaju wabebembezi ababa government
gavumenti inteekateka ngu omuringo gwona eremerwe omurumu gwayo ahabwokuba gavumenti eyituza n'eyituruga yo tegambisa mbabazi kekanisa yo eyine kukoma nigwo murumo gwayo ekyo kundi kukigamba bingi nibabaasa okukikwata kubi konka aba poliisi RC1 bayiroze z'abantu ezibarikurabeho omu biragiro bya RC1 bakagira ngu omuntu orikurema kushomesa omwana Paulo twaturi yampa omu porogaramu eyokwezi okwo kwahwireho okwo kwa kabiri turiyo nitugambira abantu ngu abaana baingi nibatandika P1 bari abaana omu kirasi abanigana na 20 P2 P3 P4 P7 bakora abaana 30 abandi bona abaana abo baba baburire omu muhanda konka bebembezi ba RC1 RC2 RC3 School Management Committee PTA tebabuuza yibarikuza ekikumanyisa ngu bona kuba rugariza obwo bwebembezi bwabo obwo babuuza ngu konka omwana ogwo rya street aha nowo narwoho bakwata Paulo bakuraza omu kihome kikumanyisa ngu bwebembezi nibuzagaruka omuntu omanye ngu oyine kureberera omwana bakansoringe bakuraza omu kihome ebiro bibiri omanye ngu omwana nowawe niwe wamuzire ekikumanyisa ngu bwebembezi obwo kuturi kubugarurwa nituza kukora eki emishango neza kukyendera ekyakashatu eki nakubere nimba ninshembyayo nokureba ngu omuri ebi byona byaba biriyo nibikorwa gavumenti eshyikirize ebiragiro byayo tukukora bukozi biragiro ekabiteekaho bayirosi zigarukeho abantu bakabemera RC1 bemera RC2 bemera RC3 bakora bayirosi zikora ebirebe bitakikora ingenda kusima chairman wanje omwami Fred Karakure Rugushuru akangira tito Rugushuru tuyikiriza n'ekintu tukikore umuntu utari kukikora nitumuha ya polisi nitumuha ya handi abo kuba naba yahende biragiro byitu nkecyaro nkegomborra nkishaza nka district ekiri kumanyisa kuturugarwe byone ebiragiro twabikora byashyikirira twabiteko mu nkora government neza kuterera honorable Kamagara tukakora ki okureba ngo twayamba polisi kandi polisi kakora kikutiyamba ngo tukarengwa emishango egi ogwo mwaka ogwo report ibaratenga 2024 hali takabere ngeji tungire 2023 netugambire cyabireho 2024 tukakora ki reba bwana Paulo cyo kubanza kugira ngo reporta ya kesi za polisi cyendere nateka takabireho inkwataniza between the two parties citizens and police takabireho public relations zitebekine no buhabe aho office ye ya CRO mu districts gataraga mwe gamwe no muyihanga ya community liaisons office namazima yitenga kuba strengthened enough kureba ngo ya penetrating ibyaro kandi baba close n'abantu mawano ku intelligence network ni cyachi cyo kunyoka waji ni note yabanza wakanyu usitame nabo kurembuze ejo bantu bitegeze iki icumwe cya kabiri cya kashatu ati system of information koze mbere ibintu byabo wanywanamo hati baba close babona kugamba iki abantu bayumba denying kweza police information akwa police stay friend nabo tabari banywana babo so iza cyo challenge usange ko zivi warugomurti enko zivi wasigaye wamangwa kwa community sensitization community policing oine ba counselors ba district neki tubona chairman ngo mwakora mumanya mwakora aho mwarga kwa community policing umwazi bitu umuntu akwa abantu baba denying information tubaje bahereza so ureba ngo agata utakabiho ubumwe enkwataniza nunjagati ya polisi naki n'abantu babutose ekindi twine challenge ya orders from above no cases iyo zizurino umunanka mu police section kurya report esozibwe icyo nkiretwa abantu bakuru mu government abino obusobozi okusinga bw'abandi hata usanga injindirwa yihanga constitution yakozwe ku Rwanda 95 itagira mugasho abanyihanga because the weak are not treated fairly abatine mani tubatwazibwe amateka gabatembiho gabamaramani nobu yayoneso umusirwa gwa Jonani nobu yayoneso umusirwa Kamaga nobu yayoneso umusirwa Job nobu yayoneso umusirwa Paul konka bo kugira ngo yagonesa konka obayoneseza no wakuza kutwarwa 10 koma because minister naza kwatisimu
atakasigaza ko bajankaryo katataho muntezanje ngeze mwikazi kumakomero mu confirm yako nguzayona ato mwana ubwo yisize nankamerende baba polisi bizeho kujimanya kamagara Paulo ubayineseza ayisize nankamente za minister kandi minister najati ati safa ndi sumye yageri ya mobile money atanateye mitwara 13 atogwa afanda gumatine kahungo mukensa wa yakera 25 nasagaza magara so oreba ngutuyine bizibu government ebanze facilitating abakozi bayo most especially the police as institution ya government yareba ngo mukondo gwa police umupolisi wangu ati bafuna close to emitwara 35 makumyana gatako niteka tine ranka abandi abayiyonjayo akasinto ubundi kayonjayo kake konka umupolisi yabarwe facilitated niteka muna no gubusente bwangu ndaba traffic kuva kwaciye umutwari 15 bukubona bonesa aba taxi nubasa ko so police ebefure facilitated taxi bona tugira permit tupakira abantu aboshire kupakira deni ukarika kubona bwana Paulo icyatuma wa traffic wa taxi na pashara abantu binji munonga nobo kubena atwara abantu bana abantu bitu nabo bonka they are still ignorant about the law kandi bakumanya magara gabo umuntu wena afakora ngo bampakira hariya harikamo mu stage kurango yakibanda bace mu hibanda ya stage na uguru tukwemera na kwenda kabiri kusanyiri akoba me bamustanisa abantu mukaga toyebuzo temo tokeje ke kufunda accident amagara ninsigaza amagara ako mbatwari bando mutwaro konka bo bamutwari 13 and cheap things are expensive in most cases very expensive hato yebuze 13 izikutwaza kakwisia rutoma zoza kusezitibana bakuteka abantu munana hata utokuza kuvunana kasastra ningo mpolisi agiza kushoro moto kashora bwawe no butamanya bwawe no bugumazi bwawe amheo otonto here wirra kurubari ashoro moto katakurubata debo muntu naga bamusiba ndari kito cha stamahansi ndachika mukaga gura nani zigawezo abanza bwesukebije hato yemuzo bwe no bugezi ninga no kubu mutamu so finally honorable Kamagara Nigeria runze president results zashwire myaka makumushanjo yes cyo tugira ngo uti yakora Nigeria netasi mu wanshanjo yes what is your comment lastly aba Nigeria cyo kubanza nimbanza kubatabarusya kurigera karukatiwe n'ukundebereye political trend zihanga ryabo namazima ba president sintsha kugira ngo bakora konkaro bwo kureba ihanga ukamangu nabo obumwihanga rikatahirwa because ba presidents bamahanga g'ikizinga cha Africa nango na Great Lakes region they have omukwe ku mirumbu bwebembezi they have manipulated the constitution na nebitabo by'amahanga gabo injiri wuzihanga so tingu basa kujya mu president wa Nigeria singire omubuteka in most cases no bajango mu democracy the winner takes it all wale bici yo mu Nigeria ukareba police ko bi deployed ukareba amahego ko gabega deployed ukareba abantu ko batiye mugongo bakagisubara tera tisati yono kayesaga manera gaka ne tuntuhera hata ko karuka mu gasoce jo ni democracy ninga waru parasi so mu buhiriza bwa democracy kuko president nafakora mu yastamante ogo muntu watira kazuirana nguyo no inda karuru because kuyabe waja twatu yo mu dancinga tune za democracy no ichereza Samson kasasa nko mugambiza hizente katekaye uchereza Paula hente katekaye tuza books tena abantu bajankoka kandi Paula biteka tekobi nka political surgeon analyzing full reports ze changa bahereza so tekateka mu Nigeria karuru tukabire karuru gamazima garwogo nyokurije kundebire mbere zibezeho ubwo mu Burusi uyo Victor agifonere konka y'ikijingere no gamba ki president ito tugira ngo witu yakora abashabare to wanshaje bamutasiye mu State House umwihaga ka Nigeria rumama haga kusinga bwigo mu Africom kusinga population mu Africom population into yabatsigazo mu Africom hangiri namashita eri no muhekera umucaka erine be n'abantu miliyoni 200 so hati iwe yasinga n'abantu miliyoni 8 ene uceka so ikindi ugamba ni kimwe Africa Nigeria nayo gitiremu rahanga gishume abo kuba kandi nkose kigambo kimwe ndeke tarikubasika hano kibasiko muri ishemba uri hate bitarikubasika munsi yone
ne basiko muri Afrika kunkana Amerika areke igire kure to wanjajo na Biden manya kandi yo ningambira abantu kuba rukuremwa kugira amasiko ahata muri miti bagira amasiko egira imiti ekiri kumanyisa ngo Amerika kweri kuba yineta muri miti y'emyaka ene ne bamureta nshanzu bina amasiko go kugira ngo emyaka ene kabu agenda kunkati Uganda wakora position nungi munonga abantu bagikunda ure watekaho tamuri bashisho mukasheshe tamuri mtu wagiyaho abantu bagisigarana bagira ngo ntuza kugumira ejiri miti yasiyo kwire shanju netano wagiyaho ati abantu bagumire amasukundi babaho cyose mu Nigeria na Africa nico cyane cy'Rwanda kuyizire yabagambira ba Rwanda tuza kose cyane imyaka yito n'umushano n'imyaka 10 yagiye hati tukomeza ngo abantu niwe wa mabasuku tuza kurumva yakwategera mbere yatima atakiri ponga finale no teka ngo no tubanjaki nka community finale demo finale nanyenda kubanza kubagambira police kwetekatekere kureba ngo emishango giracyendera. First of all ntwenda kongera amano mu community policing ekindi ntwenda ku building a capacity twongera mu trainings on by officers on departments as different on investigations on crime intelligence kureba mtabasa kuranisa emishango ekindi ntwenda ku digitalizing processes zetu watahamunsha omushango niba following mpaka at the end tuyiwe tukuna ngufayiro yabura amanyaki konka also kitiyambiro omushonga za supervision tracking cases analysis y'emishango no ku detecting and help kuchira na focus ngayefuto akubona tugita kureba ngo twabanza emishango eti hamwe na welfare y'aba police kureba ngo omuntu tuyakora kintu abo kugira ngo imbere yarumu tukutangire mu housing. But of course ebindi nibisha kubijana byongeraho government ne planning ikindi nanyenda kushaba aba region yite yabizi women's day yo muceka cyetu next week neza kubersanga mu cyayi so nshaba abantu mwena mujo munamba mpango that is ebiro munana no women's day indeed neja kubersanga witu cyuruhura kandi mujye mukuru kaputosha na aba president wihanga ministers barara mu kicweka no shoti honorable minister Peace Mutuzo yarara muri kiruhura harigireyo honorable minister Bete Amonga harigireyo wagenda nabo icyo kintu kirungi genda according to plan. Honorable Jovan is on top of this game kandi ikintu cyo kigerage nabo cyabaye kiruhura n'abaterire please mwije mu celebrating ikiro cy'abacyara mwe bari mnonga Fandika Zasra assistant president of police kandi umugambizi wa police mu region egi ya tuyisumugisha kuba program ko biri atwabasa kuba na idios ngaburijo maybe next time then na pano yitu kumukujimanya of course neja kwera furture bibatana yanga ko nanda ngumjenyi tumuhubwire muri kumara kukira mnonga twatuganira ibintu bya security kandi biri mu numbers program ko biri bari inyuma kamera bakora mu mugomano mnonga bari mu control room bari mnonga program yo kwikaho nabantu bengi mnonga ko bari inyuma y'isho kurengu yahikaho omusetting room yawe abantu waturebere cyo rakore mutukura ta social media izedi ari social media hariya Twitter naija kwa na politiki ngo cyo kugenda no kubihereza some clips at least ebuwa kwa fego byakutsego mu kugamba ko itunuje kubitunga YouTube channel zetu cyo rakore utakarga Sky TV program ko biri manyeta pola abaho da politiko zagiro murareje kandi mukama abarinde. Sky TV irakari abantu Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi gakigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neja kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryabe yorekerira